Саламатсыздар, урматтуу жолдоштор. Мына биз бүгүн кайрадан силер менен эфирде жолугуп, Манас эпос жөнүндө сөз козгомокчубуз. Мен силерге мурдакы көрсөтүүлөрдө айткандай, мен Сагынбай Орозбактын варианттын негизинде 5 томдуу кара сөз тилинде роман жазганмын. Аны Кыргыз Билим берүү академиясы тарабынан экспертиза текшерүүдөн өткөзүп, ал китебим 5 том тең орто мектептердин кыргыз адабияты боюнча программасына окуу, кошумча окуу курал катары кирди. Азыр электронно китептердин баары ушул мен жазган китептер. Бардын баары азыр китеп дүкөндөрүндө сатылып атат. Тик алуучулар болсо менден сатып алсаңар болот. Ошондой эле мен бул китептин электрондук версиясын да чыгарып, anglishepos-manas.com сайтын ачып, ошондо аларда сатууга коюлган. Мындан тышкары мен бул романымды көбүрөөк жайылтыш үчүн аны толук ойдон 5 том тең орус тилине которуп, аны дагы электрондуу китептерин аталган интернет сайтыма койдум. Аны дагы алып окусаңар болот. Эми бул азыр алдыда максат бул Манасты мен электрондук версияларын өзүм сайтымда ушу видеолорумду англисче, кытайча бир жөнөлүк 5-6 тилдерге субтитр менен кошуп чыгарайын деген ниетим бар. Эми мен силерге мурда айтып өткөндөй, бул мен китепти жазгандыгымдын себеби мен биздин балдар ушул биздин элибиздин улуу мурасы болгон Манасты билбей калбасын деген ниетте жаздым. Себеби Манас эпосу эл тилинде берилгендиктен аны окуп өздөштүрүш өтө кыйын. Эгерде балдарыбыз кызыгышындай китеп тилинде, кара сөз тилинде окуй турган болсо, алардын ойлойм Манаска болгон кызыгуусу артып, элибиздин улуу эпосун жакшы өздөштүргөнгө чоң ойлор түзүлөт деп ойлоймун. Силер бул китепти сатып алып, өзүңөр окугула, балдарыңарга окуткула. Өзүңөрдүн окуган мектептериңерге белек кылып бергиле, айылдык, райондук китепканаларга белек кылгыла. Өзүңөрдүн айылдагы жакшы көргөн абууларыңарга, энеки эжелериңерге белек кылып берсеңер, ойлойм, алар силерге ыраазы болушат. Мына мен ушу романды окурда мурда айтайын деген кыскача кебим ушул. Эми калган кийинки көрсөтүүлөрдө мен биздин кыргыздын тарыхы боюнча, бул Манаста көрсөтүлгөн тарых боюнча, мунун Манастын өзгөчөлүктөрү боюнча, анан залкар Манастар жөнүндө азыр көптүр аңгеме куруп берем. Азырынча эми Манасты окуганга өтөлү. Үчүнчү бап. Манастын балалык чагы. Арадан бир нече жыл өтүп, Жакыптын үй бүлөсү көпчүлүктүн катарында өзүнүн оокатын өткөрүп жатты. Балага зар болуп жүргөн жубайлар бар күчүн Манасты өстүрүүгө жумшашып, аны пендеден башкача эркелетип аркалашты. Эркелетпегенде не кылат? Ата энесинин жалгыз ботосу болсо. Бирок Манас 5 жашка чыкканга чейин баспады. Себеби кең даалуулуу сом темирде денени көтөрүүгө
Бұттардың қуаты жетпей жатты. Мұның айынан анын бары Жақыптың бешел ұлы деп айын қыла башташты. Манас Бешке келгенде араңдан зорға тамтың басып телшеді. 6 жашында болса құчқол чүйленіп қадір есер жетті. 8 жашында адамдан башқача болып, кейде қарасаң кездей белін буынып келеді, кешке жуынады. Кейде қарасаң бір айда қолын жуастан жүре береді. Кейде қойдан жош болып, кейбір күні байлатпаған жиндидей басып жүреді. Қиялына келгенін қылып, мазарды көрсе қият, дуана көрсе ұрады, аяғын тартып алады. Қожаны көрсе қорқытады. Bir sabada kımızdı, koluna verse bir tutadı. Bay Jakıp'tın bu bir baleket kıladı. Bu bala mesele bale edip ayıldağılar Manas'a narazı oluştaştı. Bunu saz gelgensin, Manas dünyanın barkında bilbey, koluna jambı tiyse şaka pulça toktatmaydı. Enke jengile kendi tay tuyak jambını saka kılıp çıkı oynaydı. Tentek balasın tuğra tarbiyeli öğretinde anı urup sabığı Jakıp'tın ciddi çıdavadı. Kartayğanda көрген жалғыз ұлын мұндай ықмаменен басқырлап көңілін орытып, біздің қайтарғанды ата өзі үшін еп көрбеді. Манасты жылу жұмшақ сөзменен адаптивлікке шақыруны мақсат қылып, баласы арқы беткін ішіне баштағанда аны менен бош уақытын барын өткіре баштадым. Балам, деді ал Манас менен алғашқы жолы сөйлескенде, сен ем кичине бала емессің. 8 жашқа шығып, жоң жігіт болып қалдың. Ошондуктан өзүңдү жакшы алып келишиң керек. Эгерде өзүмдү жаман алып келсем, анда эмне болот? Эркелей сурады Манас атасынан. Эмне? Анда мени урасыңбы, атаке? Жок, урбаймын. Бирок анда элдин баары Манас эч кимдин сөзүн укпаган тентек бала экен деп сени жамандашса, апаң экөөбүз аябай капа болуп ыйлайбыз, балам. Şu adamlar da gıylayı Teki, tan kaldı Manas. Oba balam, oluttu söylez Jakып. Egerde balдар tentek bolup, til albay, özün jaman alıp yürse, anda çok kişiler de gıylaydı. Sebebi har bir atane, balasının jakşı, adeptүү adam bolуусун kaalaydı balam. Birazdan çıkpay, oylanıp kalgan Manas atasına dağı surgu menen kayrıldı. Atake, dedi al. Эгерде бала ата-энесин укпай жаман бала болсо, ал кандай жазаланышы мүмкүн? Ар кандай? Жооп берди Jakып. Мисалы, балдардын баары жаман көрүп, аны менен эч ким достошпой ойнобой коет. Чында өлөбү? Көздөрүн бакырайтты Манас. Башын тырмап, бир аз ойлонушкан бала атасына карады. Атаке, деди ал, дагы бир суроо. Эгерде апам экөөңөр бир убакта чакырып калсаңар, мен birinci olup kimge barım gerek? Apana, balam. Emnege? Taң kaldı Manas. Ata, üylönün başçısı, oşonduktan an sözdür daima barımış gerek dep, dağlay yol aytkan emes bileniz. Anda emnege azı başkaça söylep çatasız. Balam, bunda hiç kanday taң kalatırkan nelse yok. Doğra, ata, üylö başçısı. Birok, ağa karaganda, enenin balasını karata akısı köp. Sebebi, Ene balasının kursağında 9 ay kıynalıp kıstalıp götürürdü. Keyin anı 20 ay emizip ağa ak sütün beredi. Oşonduktan bala ata-enenin ne köten anı bir vakta çakırıp kalsa, adegende apasına barısı mildedi. Anın aytkandarını okup, keyin atasına barıp, anın sözlerini ukadı. Oşondan keyin ekön teң tapşırmalarını atkaruğa tiyiştip, düşündürdü balasına Jakып. Men bарын düşündüm. Bundan keyin sizlerin aytkanыңар daim atkaramын, vadaсын берди Manas. Dal ошондой кылып жүргөн балам деп баласынын оңолуу жолуна чыккөнүнө кубанды Jakып. Атасынын сөздөрү таасири менен бир убакыт Manas койдон жоош болуп жүрдү. Кийин балалыгына салып, баарын утуп, кайрадан мурдагы кейпине түштү. Баласынын оңолбогон, көнүмүш болуп калган тез кылыктарын улантканын байкаган Jakыптын ачуусу келип, Şiirde menen bir gün akıldaştı. Baykasam balаңın akılı az, tili azar, dinge kas dedi Jakып. Akılga keltirүү üçün mal azabын tarttırıp, жайлоодо ош bir койчубузга 6 ayga mal aylıkka bereli. Söz aytууга жатыксын,
сөөгүп ұшып, қатығып, дүние барқын біліп, байлып қантып құраларын түшінсін. Ошпырға берсең бер баланы, мақұл болды шиырды. Қозы қайтарып, емгекке ұшып, суық көзден алыс болады. Аялы разы болғандан кейін Жақып баласын шақырды. Мен қарып баратам, балам, қайрыңды алып, Манасқа. Біраз тө, жылқым, 100 қойым бар. Тағы мал тапқанға қайда дейсің менді ал. Ошоны сен көбейте тұрған мезгіл жетті. Мақұл ата, деді Манас. Мен емне қылуым керек? Тоғды Ошпыр деген байдың қозысын 6 ай бақсаң, ақысына саға бір топ қой береді. Бұға емне дейсің? Сұрады тыншсыздана Жақып. Ата, таңданды Манас. Ал құрған қандай жан? Баласы жоқ, малы көп, бай болуы. Егер ашқа қой болса, мен аға жеткізіп сал. Ошпырға шейін қанша күндік жол? Арасы 1 күндік жол. Анда мен мақұлмын. Баласы мақұл болғанына қуанып, Жақып Манасты Ошпырға алып барды. Ошпыр бай, барсың бүйді, деп бақырды Жақып. Мен сізге қозы бағар малайды алып келдім. Байдың үнін ұғып, ұзын бойлы, кеңді алылы, қара торы келген Ошпыр үйден шашыла шығып, қонақтың атының чылбырынан алды. Келгілі ұрматты қонақтар, үйге келгілі, иман достықны шақырдық қойшы. Жақып менен Манас үйге келіп, төрден орын алышты. Ал 2 саатта қара чапанчан, белін ақ билбоғы менен байлаған, бұтына қараша қой киген Ошпыр бір семіз қозыны сойып, еттен бышырып, шырпосы менен қонақтардың алдына тартты. Жолдан құрсаға шығып келген ата бала алдына қойылған дағамды үн сөзсіз жей баштағанда Ошпыр тосқол болып үн шықпастан отырды. Құрсағын тойғызып алғандан кейін Манас сыртқа шығарып жіберіп, Жақып пен Ошпыр жайма-жай ақылдашты. Балам үйден сыртқа ушул кезге чейин шығып көрбөгөн, деді Жақып. Өзі жалғыз қозы бақса қиналып, қозыларыңды бөріге алдыртып, жардан құлатып, сағат бір топ зиян келтіріп қояды Ошпыр бай. Бұл сөздеріңізде қадет жоқ, бай. Мұрда тоғда қой қозы бағып көрбеген еселек бала жырғатып қойшылық қыла албайды. Ошондуктан аға жергиликтүүлөрдөн бирөөнү кошуп берүү керек. Айылыңарда ушундайлар барбы? Эгерде ал бала менен теңдиш болсо, аябай сонун болот эле. Үмүттүү карады Ошпурга Жақып. Ошпур башын тырмап, бир аз ойлонушуп, кийин Жақыпка кубанычтуу карады. Бай, мындай бала бизде бар. Ал кимдин баласы? Суроолу тиктеди Ошпурга Жақып. Анын атасы Кадообай, өзүбүздүн кыргыздардан. Дароо жооп берди Ошпур. Баласы Чегебайдын жашы чамамда 11-де болсо керек. Жакшы болгон турбайбы? Баласына шерик бат эле табынганына сүйүндү Жақып. Бирок ал малай болгонго макулдугун береби? Берет, ишенимдүү сүйлөдү Ошпур. Себеби Кадообай бир нече күн мурда келип, баласына жумуш таап берүүмдү суранган эле. Анда жакшы экен, көңүлү коюп тынчтанды Жақып. Балам менен Чегебай экөө жайма-жай козу баксын. Макул бай деп жооп берген Ошпур Кадообайга барып, аны баласы менен үйүнө алып келип, Чегебайдын айлык акысы жөнүндө макулдашты. Иштин баары бүткөндөн кийин үйүнө аттанган Жақып коштошуп жатып, Ошпурду четке чакырды. Балама катаал бол, каттуу дайындады Ошпурга Жақып. Жумшактык кылып оюна койбо. Кээде ач, кээде ток болсун. Эгерде сага катылып сөзүңдү укпай турган болсо, аны аябастан урта, сок. Барга да, жокко да көнсүн болом. Макул, бай, деп Ошпур бадасын берип, Жақыпты жолго салды. Атасы кеткенден кийин Манас Чегебай менен козуларды кайтара баштады. Эки бала бири-биринин купулуна тез эле толуп достошуп алышты. Жашы Манастан 4 жаш кулуу, кара тоору, арык чырай, чапчаак келген 12 жаштагы Чегебай доостун андан күчтүү экенин түшүнүп, анын айткандарын кыңк этпей аткарып жүрдү. Козу кайтарганын 2-3 күн өткөндөн кийин Манас доостуна сунуш кылды. Чеге, сен менин чором, жеке менин жором болосуң. Мен макулмун, деп дароо ыраазы болду кара чапанчан Чегебай. Малайлык кылганына 7 күн болгондо балдарга жайыт которгонго туура келди.
Себеби алар козуларды айылдан анча алыс эмес жайгашкан көк бетегелүү атырмакта багып жүрүшкөн. Андагы чөптүн дээрлик баары желип бүткөнүн байкаган Ошбур Манаска кийинки күнү Алмалуунун жылгасына барууга буйрук берди. Эртеси күнү Манас менен Чегебай баланын сөзүн сөздөшүп, тоону көзү кетип бара жатканда капысынан алдын капкара келейген бөрү чыкты. Ал үркүп качкан козулардын бирин булкуп ыргытып, анын куйругун жулуп алды. Ой, бул эмне? Таңдан ашка Чегебайдан Манас. Бул бала эмне, жиндиби? Жини келди Чегебай. Жасмандан түшкөн. Айылда жашап туруп, кантип бир да жолу карышкыр көрбөгөн болсун. Сен эмне деп жатасың? Ачууланып сурады ал. Кантип бул эмне экенин билбейсиң. Чын айтам, Чеге, укактана жооп берди Манас. Башынан эски ак калпагын алып, мурдан мындай итти өмүрүмдө көрбөгөнмүн. Жалгыз бала болгондуктан ата-энем мени үйдөн алып жиберишкен эмес. Ачуусун басты Чегебай. Анда түшүнүктүү. Бул ит эмес, бөрү. Түшүндүрдү ал Манас. Эркинеп койсоң козунун баарын жеп, тоо тарапка кете берет. Бала карышкырды качыруу үчүн айгай салып, кыйкыра баштады. Сен эмне кыйкырып жатасың? Нааразы болду Манас. Кыңк этпе. Бөрү жесе бир козун жеп, карт тойгондо кетет. Жок. Бөрү жесе бирди жебей баардык козулар кырып кетет. Кыжыргана жооп берди Чегебай. Ушул мезгилде өзү жарадар кылган козун өңөрүп, бөрү качып жөнөдү. Чегебай колундагы таягын көтөрүп, ага чуркады. Бөрү тура калып, тап бергенде коркконунан кара бою жүркүрөп, Чегебай кайра качып, Манастын жанына чуркап келди. Эмне коркуп, акылыңдан шашып, бөрүнөн кайра качтың? Ачуулуу сурады Манас. Качпаганда кантет элем? Энтиге жооп берди Чегебай. Качпасам бул мени жеп салат. Адамда бөрү жейби, адамды да бөрү жейби? Мен азыр барып бөрүнүн эки кулагынан алып тумшугун жерге саямын. Манас коркпостон алдына чуркап барганда бөрү козун көтөрүп, токтобостон тоодон ашып, эки жоонун ортосунда капчаалы менен жетип жоголду. Мына урматтуу жолдоштор, бизге бөлүнгөн убакыт да соңуна жетти. Кийинки жолу жолукканча саламатта болгула.